twashyizeyo turasoma mu izina rya Yesu haravuga ngo ariko nk'uko handitswe iby'ijisho bitigeze kubona n'iby'ugutwi utigeze kumva ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu byose Imana yabyiteguriye abayikunda amen. Iri jambo rimaze iminsi rifasha twagiye ahantu mu rubanza hari sonorizasiyo imeze neza icyo gihe twicaye hanze hama rero baca bashyiramo akaririmbo bashyizemo akaririmbo ndakunda kuririmba karayengera numva karuzuye ahantu hose numva karasambirana numva karanyinjingira n'ibyo twari turafungura ndabihagarika cyambwira umuntu twicarane ndakubwira ikintu kimwe timwicumu mugabo ntihari ikintu nibutse Imana yarabonye ko hari ibintu tutosobanura mu ijuru nicyo gituma yavuze ngo izoza kuduhindura imibiri ufite hari ibintu tuzumva imibiri yacu idashobora gusobanura ngo ibyo ugutwi utigeze kumva ndavuga none hariho abantu kuko n'ubwira apfe atangura kumva indirimbo ituma wagira ataha yumva indirimbo akumva baririmba bakaririmba namubwiye none ibi bintu numvise birananiye no gufungura tema baririmbye neza abantu gushika naho shira hasi ifushije ndavuga ibi bintu nta muntu w'umubiri yoshobora kubisoma rero Imana iracibwe ngabyo nzoza kubahindura imibiri yanyu y'ubufafara ibanza isigare hama mwinjire mubone ibyo mutegeza kubona ibyo binyamugingo ntitwoshobora kubisoma kubibona Ezekiel nyazo ko ariwe yagerageje kubivuga bwa byaramunaniye nawe yaravuze no gutasoma urumva kuri bure mu mutwe kuko avuga ngo mbere ufise ishusho y'umuntu inyuma ngukuma uhijya winambwe no kurumva nawe byaramucyanze gushika naho avuga wo ugaragaje kuvyimagina ntibikwirwamo kuko ngo nibitigeze kwinjira mu mutwe ngo avyimvire ibyo ni vy'Imana yatubikiye ni vy'Imana yatubikiye Paulo nawe yavuze rero ngo donc turagaragaza kuvuga ngo tuvyimvire ariko ntibikunda we yaranashitse kure aravuga ngo n'imibabaro ducana nishobora kugereranywa n'ibintu tubiteze ntibikunda naho twabara kuvuga ati ni dutoya twe turiko muraca mu compare n'ibintu mwiteze kubona mu ijuru nicyo gituma bidusaba kwihangana bikadusaba gupersevera biradusaba inkomezi nibitigeze kwinjira mu mutwe w'umuntu ngo bikire mu gutwi ukuvuga ubu niwe yagiye muri Amerika ngo ashitseyo wasanga asa naho ni heza cyane wakonome gw'iryo juru wavuga wagasanga risumbaga ushaka ndakenze kuko ngo byari mu cyane nibitigeze kubona ikintu cyose uzobona cyiza uzovuge ngo iki ni ikijiji ni gitutu ni kintu udashobora kudistinga icarico no kuvuga ngo ntibishobora kwinjira mu mutima rero kuvuga ngo hari akantu umuvyeyi abikira umwana akamubikira akantu keza n'umwana kugambukira nabwo atagakantu agagatumbura ndakazenze mwisashi nakanaka nimugakoreko nakanaka nabagiye ngo baracadindira barabyiteze mugabo hari akantu Imana yabiki abariko baratraverse ibintu byose gucamo rero bisaba kwihangana kuko ni ibintu byiza tema Satani cyo tubatera igerege kuko yarabibonye hari n'ibyo atabonye ko hari ibyo bariko barategura nibitigeze kumva nibitigeze kubonwa nibitigeze kwinjira niwumva indirimbo nziza uzovuge ngo ibi ni ibyicike nihangane hari ikintu Imana ibikiye nayo majambo y'Imana numva tusangira nibitigeze kwinjira mu muntu n'ibintu inimaginable mu Gifaransa nibyo Imana yatubikiye bitagereranywa n'imibabaro umuntu ashobora gucamo bitagereranywa n'ibyiza d'ailleurs umuntu ashobora